isengesho ry'abayuda rya buri gitondo. Umuyuda yarazi ko agomba guhaguruka, abagabo bakishira hamwe bagasenga bavuga bati, Mana warakoze kuko wandemye ndi umugabo, Mana warakoze kuko wandemye ntari umunyamahanga, Mana warakoze kuko wandemye ndi umudendezo, Mana warakoze kuko wandemye ndi umugabo, Mana warakoze nkaba nisanga ndi umugabo. Nuvuga ngo iryo sengesho ryahezaga abagore, isengesho rigaheza bibata, rigaheza abanyamahanga, rigaheza abana. Nizo mpamvu baritara bati, Mana warakoze ko ngiye guhagarara ngasanga ndi umugabo, Mana warakoze ko ngiye guhagarara ngasanga ntari umunyamahanga, Mana warakoze ko nagiye guhagarara ngasanga ndi umudendezo, Mana warakoze ko ndi umugabo nkaba ntari umwana. Abo nabari bahejwe mu materaniro y'abayuda, abanyamahanga. Basahura abenshi ni abagabo, abica abenshi ni abagabo, abaviyora abenshi ni abagabo, ndetse urebye n'abafunzwe kubera bakoze ibyaha. Ugeze mu nzu y'imbohe ukabara, nubwo abagore ari benshi ku isi, ariko mu mapirizo yose abagabo nibo benshi. Umugore ntabaho atariho umugabo, n'umugabo ntabaho atariho umugore. Kuko umugore yakuwe mu rubavu rw'umugabo, niko n'umugore iyo ashatse abyara umugabo, ariko byose bigakomoka ku Mana. Bisobanura ngo umugore afite impuhwe, umugabo akagira imbabazi, bahuriza hamwe byabambera ikirema, noneho ibambe n'imbabazi n'impuhwe bikaboneka ari uko wujujanije. Ntabwo wacumbika ku itorero riyoborwa n'umugore ngo akwime icumbi. Ariko uyu munsi wa none wibeshe ngo ugiye gucumbika mu matora ayoborwa n'abagabo, baravuga ngo ntaryo, kuko ntibagira ikintu cyitwa impuhwe zihambiriye kumara, rezantaraye ntazo, ntabise. Umugabo arakwirukana ku rusengero ngo nta cumbi, ntagire ubwoba. Ninde se umugore wakwirukana umushitsi? Sabira abagabo kugira ngo baba abapasiteri beza, n'abagore baba abapasiteri beza, maze abaye umurimo bazawusohoze. Yesu nagaruka mu bwiza bwe, twese tuzamusanganire twishimye ntawe ugira igitsina. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Kenya shalom shalom, abari muri Uganda shalom shalom, abari muri za Mozambique, abari muri Congo, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda, turakunda kuri gusenga ni gusenga buri munsi. Imana ibahe umugisha cyane mu nshuti za kadasohoka. Abantu muri mu Burayi, ku mugabane wa Burayi turabasuhuje, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abantu muri ku mugabane wa Aziya shalom shalom, turakunda ku mugabane wa Amerika shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Oceania, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mpazibire Guraho. Shalom shalom. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza ubw'ubuntu watugiriye tukaba tukiriho. Mana ishobora byose, ugize neza ko wemeye kutwemerera kuduha umwanya mwiza wo kugira ngo dusangize abatwumva ijambo ryawe. Reka ritubere umunsi mutera imbaraga, reka ritubere inyundo imena urutare, reka ritubere imbuto itabora mu bugingo bwacu, kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe rihindure benshi maze bakizwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Amena. Base twigiye gukomeza ku bibazo twari twabajije ubushize ibijanye n'umugore. Uyu munsi tukubaza umugabane wa kabiri, umugore mu buyobozi. Ese umugore yoba umuyobozi? Umugore yaba umuyobozi mwiza nta kibazo afite ku buyobozi, kuko twakoze ubushakashatsi tureba abayobozi b'abagore mu bihugu bitandukanye, abayobozi b'abagabo mu bihugu bitandukanye. Mu mpande zose haba abayobozi beza, ariko ku mugore nakarusho dukurikije imiterere yabo. Hariya muri Yohana igice ca 10 umurongo wa 11 aravuga ngo ninje mungeri mwiza. Ni Yesu wavugaga, kandi aravuga ngo umungeri mwiza apfira intama ze. Rero biroroshe kugira ngo umugore apfira abantu ayobora kuruta umugabo, kuko mu buryo twaremwemo hari ikintu cyitwa ibambe. Imana igira ibambe, ikagira imbabazi, ikagira impuhwe. None Imana imaze gutandukanya umuntu, havuyemo Adamu, agabanywemo kabiri hakavamo Ishi na Isha. Adamu nukuvuga ngo Imana imaze kumusinziriza igakuraho urubavu ikaruremamo Eva, havuyemo ikintu cyitwa Ishi na Isha. Ishi ni umugabo, Isha ni umugore.
noneho rero kuri buri ruhande hamwe hakaba imbabazi, ahandi hakaba impuhwe. Imana ifite ibambe n'imbabazi n'impuhwe, ariko ku mugabo kubera ko ibambe ryabo Imana yabaremanye rihambiriye ku bitekerezo bagira imbabazi, naho ku bagore kubera ko ibambe ryabo Imana yabaremanye rihambiriye ku mutima baryita impuhwe. Impuhwe rero ni ikintu gihambiriye ku mutima, ariko usomye muri Yeremiya igice cya 4:19 haravuga ngo umutima wanje ufite agahinda mfite agahinda kenshi ku gisenge c'umutima kubw'ubwoko bwanje. Ni ijambo ryabwiraga abayuda banze kwihana. Mfite umubabaro mwinshi uri ku mutima wanje uhambiriye ku gisenge c'umutima. Ye baba we, ira jambo ye baba we muri Yeremiya igice cya 4:19 haravuga ngo mezantraye ni umubabaro uhambiriye ku mutima, ariko ugahambirirwa no kumara. Iyo umuntu rero umubyavuze ngo burabwanje, buryo umuntu ugira ngo burabwanje bigahuza ni umugore, kuko umwana ahambiriye kuri rezantraye. Umugabo arabyara n'umugore akabyara, ariko ibise ni iby'abagore. Antraye rero ni ahantu hanyuze ibise, kandi imikoranire y'Imana no ku bantu ikorana n'abantu mu mbabazi zayo, ikatubabarira ko ataze Yesu Kristo kugira ngo ducungurwe, ariko ikongera igakorana natwe kuri rezantraye, ni ukuvuga ngo kumpuhwe, kuko Imana mu ijambo ryayo haravuga ngo mezantraye burabwanje yarebaga abayuda nk'aho ari ubwoko bwayo, nk'aho ari abana bayo yakuye mu bise byayo. Imana nayo rero yagaragaje muri Yeremiya 4:19 ko ifite ibise. Hariya muri Matayo 23:37 Yesu aririya Yerusalemu, nubango hariya ijambo ry'Imana ngo ni ryari nashatse kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishu yayo mu mababa yayo, bigaragaza ko Imana itubundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi, ariko ntabwo isake ibundikira. Biragaragara ko isake isigarana imbabazi, ariko inkokokazi igasigarana impuhwe. Ariko Imana yabiremye ikagira ibambe n'imbabazi n'impuhwe, ni ukuvuga ngo Imana ikagira byose. Mu gihe cyo gukorana n'abana bayo rero, ngo turi abana b'Imana, ntabwo ikorana natwe nk'aho ari umugabo watubyaye, ahubwo ikorana natwe mu mpuhwe nk'aho ari umugore wadukuye mu bise. Ni ukuvuga ngo ni ibise byo mu maraso ya Yesu, ni Imana yatubyariye, hari ibise ku Mana. Umugore rero kuyobora, urebye ijanisha ku isi yose, abagore ni 56%, abagabo ni 44%. Ukoze ijanisha none ugafata mwayene ikinyura hagati, ni ukuvuga ngo abagore kuko ari 56 bakaba ari bo babitse impuhwe, abagabo akaba ari 44 bakaba bafite imbabazi. Imbabazi bisobanura ngo wamuhemukira akazibagirwa vuba, ariko umuntu yakwica undi ari iruhande rwawe kuko atagira impuhwe ntibimurya ahantu. Uzarebe no mu gihe cy'intambara kenshi umugore ukuntu akwiriye kuba umuyobozi, nuko mu gihe cy'intambara abasahura abenshi ni abagabo, abica abenshi ni abagabo, abaviyora abenshi ni abagabo, ndetse urebye n'abafunzwe kubera bakoze ibyaha ugeze mu nzu y'imbohe ukabara. Nubwo abagore ari benshi ku isi, ariko mu mapirizo yose abagabo nibo benshi. Biragaragara no ko no mu birara by'iwawa usanga abahungu ari bo benshi kurusha abakobwa, nubwo bose batari iwawa, ariko iyo ugeze mu kigo cyo kugorora abakobwa n'icyo kugorora abahungu, usanga abahungu bafite umubare munini kurusha abakobwa. Icyo gihe rero tuje ku buyobozi. None niba umuntu agira impuhwe, ukaba utamwica n'undi, ukaba utakwicira umuntu iruhande rwe, nta nizo mpamvu uzakora ijanisha, uzasanga ababushe b'abagore ari bake. Aba bantu bafata inka bakayica, bagafata intama bakayica, bagafata ihene bakayica, umubare mwinshi ni abagabo. Kubera iki? Kubera abagore baremanywe ikintu cyitwa impuhwe, kandi nibo barera. Burya muri education usanga abagore aribo bayishoboye. Umugabo yareza abana 2 barangira ka, ariko umugore afite amafaranga yarera abana 8 kandi bagakura kandi ntibagire ikibazo. Ariko niyo umugabo yafite amafaranga
akarera abana barenga babiri, nubwo yaba umwe, uwo mwana arahungabana kuko umugabo ntabwo ari umurezi. Umurezi rero niyo ukwiye kuvamo umuyobozi mwiza, niwe ava umuyobozi mwiza. Nizo mpamvu muri Bibiliya muri Yohana igice cya 10:11 aravuga ngo ninje mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Umugore ayobora ntabwo yakwemera gusiga intama, kandi umupasiteri wahamagawe by'ukuri n'Imana, hari ijambo ry'Imana havuga ngo umwungeri mwiza apfira intama ze, ntabwo haba intambara yakwica abantu ngo ahunga asiga abakristo ayobora, ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo apfa mbere, kuko umwungeri mwiza apfira intama ze. Abagore rero ni intwari kuri ico kintu kubera impuhwe zabo. Umugore ubaza abantu bari mu nzu y'imbehe bafungiye ruswa, abagore nibo bake. Urumva rero ko kuri za kritere zose zisaba ubuyobozi bwiza, umugore ari imbere. Hariya muri Abaroma igice cya 16:19 haravuga ngo muje muri aba abaswa ku bibi, ariko muba abanyabwenge ku byiza. Abagore rero niba mu bicanyi baba bake, mu baviyora bakaba bake, mu barya ruswa bakaba bake, ni ukuvuga ngo ni abaswa ku bibi. Ahangaha rero abaye umuyobozi yaba mwiza kuruta umugabo, nubwo n'umugabo ayoboye neza ariko baba beza kuko ntibarya ruswa umubare mwinshi. Ikindi nta wamwicira umuntu iruhande rwe, ikindi ntiyatanga abantu ngo bapfe mu ntambara, ikindi agira impuhwe nyine za kibyeyi kuko yumva babaramumara bitewe nuko abyara, akagira ikintu cyitwa ibise, abarera abafata nk'abana be. Icyo gihe noneho rero arabakunda bikagera hasi bikinjira no mu mara. Naho umugabo agira imbabazi ku buryo guhinduka byihuta, nubwo yibagirwa vuba ariko nayo guhinduka birihuta. Ubwo rero bombi bayobora, ariko uri ku mwanya ufite agaciro n'uwaba umurezi. Urakoze pastor. Ikibazo cya kabiri ni kuki hari ibihugu bimwe bitemera ubuyobozi bw'abagore? Ni ibihugu bishingiye ku muco w'Abayuda, ibihugu bishingiye ku muco w'Abisilamu batemera uburinganire bw'abagore n'abagabo ngo bemere ko bose ari abantu. Ndetse mu bihugu bimwe by'Abisilamu bakoresha ibintu byitwa excision, ubango circoncision z'abagore, gukebwa kw'abagore. Nubango n'abantu bashaka kugira abagore benshi, ariko iyo bakebwe bagira ubushake buke kugira ngo azashobore kubajera ari umugabo umwe. Ubwo nabwo harimo ubugome. Niba abagore bakebwa ari ukugira ngo umugabo azabashobora ari benshi kandi be kugira ubushake kugira ngo badasambana, aho naho hariho ubugome. Ni ibihugu bimwe rero by'Abisilamu. Ibihugu by'Abayuda nabo kuko umugore atagira umudendezo nk'uw'abagabo, kuko ajya mu mihango akamara iminsi 7 batamurebaho, bakaba baranze kumushira ku ruhimbi kugira ngo atagira mu mihango ku ruhimbi. Nico cyari ikibazo. Ndetse no kumubatizanya n'abagabo bamwe baranga ngo umugore ntiyabatizwa n'abagabo, ngo imihango itivanga n'amazi ya Yorodani. None babatirijemo, none umugabo nawe akayajamo agahumana. Abayuda rero bo ntabagiraga amazi babatizamo, nayo bajabikagamo intoke, ariko ntibemeraga ko bajabika intoke hamwe n'abagore, ahubwo umuhango wabo wari uwo gukebwa. Ariko Abayuda nabo bashaka kugira ngo bajere abagore benshi, nabo bakorera ikintu cyitwa gukeba abagore. Ubwo n'Abisilamu n'Abayuda bakiriye uwo muco bose, baheje abagore babaterera inyuma, babagira imbata, ntabwo babita abantu. Ariko igihugu kitari cy'Abisilamu, igihugu kitari cy'Abayuda, umugore n'umugabo barangana nk'uko n'imbere y'Imana bangana, kuko umuntu ari ishi na isha bakabona kuzura umuntu. Imana irihagije kuko ufite ibambe, ikagira imbabazi, ikagira n'impuhwe. Ariko umugabo ntiyihagije kuko agira imbabazi ntagira impuhwe. Umugore nawe ntabwo yihagije kuko agira impuhwe ntagira imbabazi. Ahangaha rero iyo bafatanije bakuzuzanya, mu Bakorinto wa mbere igice cya 11 umurongo waho wa 11 kugera 12 aravuga ngo muri Yesu Kristo umugore ntabaho atariho umugabo, n'umugabo ntabaho atariho umugore. Nkuko umugore yakuwe mu rubavu rw'umugabo, niko n'umugore iyo ashatse abyara umugabo, ariko byose bigakomoka ku Mana. Bisobanura ngo umugore afite impuhwe, umugabo akagira imbabazi, bahuriza hamwe
by'abambere ikirema, noneho ibambe n'imbabazi n'impuhwe bikaboneka ari uko wujujanije. Iyo batumvikana rero jyane kimwe kikajana impuhwe ikindi kikajana imbabazi, ibintu birasenyuka. Ariko Imana yirihagije kubita ifite ibambe n'imbabazi n'impuhwe. Ubwo rero ni byiza kugira ngo umugore ayobore kugira ngo abayoborwa babone za mpuhwe, n'umugabo ayobore kugira ngo abayoborwa babone za mbabazi. Byombi ni nta kibazo, ariko umugore kuko ayobora za kibyeyi nk'uwabyaye akuye abantu mu bise, mu buyobozi bwe bugira imbaraga kandi amakimbirane aba make. Noneho dutanze n'ingero zabaye, ni ikihe gihugu kirusha Ubwongereza umutekano? Ni ikihe gihugu? Niba Elizabeth imyaka yamaze hari ikibazo cyabaye mu Bwongereza? Ikindi noneho rero hari n'ibindi bihugu cyane bikomeye byagiye bigira abagore baba perezida nk'Ubugiriki. Sakelerupuru ni umuperezida w'Ubugiriki, yayoboye neza cyane 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 kuva mu mwaka wa 2006 kugeza 2019, yayoboye neza cyane. Noneho igihugu ca Ethiopia, uriya madame Sare Wake Zewde nawe yayoboye neza cyane. Kandi mu mateka ya Ethiopia urebye mu byakoze n'intumwa 1827 aravuga ngo hari umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake. Bigaragara ko muri Ethiopia bemeye abagore nk'abayobozi kuva kera, kubera ko Kandake yari titre y'abami b'abagore muri gihugu ca Ethiopia. Noneho haba umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake. Bashaka kuvuga ko Kandake ni titre yahawe umugore ariko ari umuyobozi w'igihugu. Ahangaha Sylvain Barton w'Dominique nawe yabaye umuyobozi mwiza cyane. Hariya muri Liberia uwazanye amahoro asesuye n'uwitwa Ellen Johnson Sirleaf. Ntabwo Liberia yari yarigeze ituza, ariko uyu mugore bita Ellen Johnson Sirleaf yayoboye neza. Yari yararerewe mu gihugu ca Amerika, ariyo yabaye formarum economiste. Yavutse 1938, ariko yahembuye igihugu ca Liberia abantu bose babireba, kandi carananiye abagabo. Ubwo rero umugore yaba umuyobozi, ibihugu biheza abagore birihenda kandi biribesha kuko bishaka kuzakorera mu isi itagira impuhwe. Aho ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bihugu cyangwa ubwo bwami buheza abagore ntabwo bukorera mu mpuhwe, ni ikibazo ni n'igihombo. Urakoze pasi. Ko ushaka gatatu ni kuki hari amatorero amwe yanga ko abagore baba abapasitori? Ni ibyo bitekerezo nyine bigendera ku bihugu by'abayuda n'abisilamu. Ayo matorero ahambiriwe ku bayuda, ahambiriwe ku bisilamu, nayo ntabwo yemera abagore nk'abayobozi b'itorero. Ariko ku bupasiteri, umusekreteri akademike witwa Ngongo Kirongo Fatuma ni sekreteri akademike wa IEA i Bukavu. Twariganye kuva muri 1984 kugeza muri 1988, turangiza dusoza universite. Yanditse ku gitabo kivuga ngo Consécration des femmes au ministère pastoral, kwimika abagore mu murimo wa gishumba. Yakoze iyo defense muri 1988, ariko iyo memoire yaratambutse agira amanota menshi, byemezwa neza ko umugore abaye pasiteri byaba byiza ko nta kibazo, kuko imihango ntabwo ari ikintu kikizira mu itorero. Caziraga mu bayuda, ariko mu itorero nta kizira, apfa kuba yikwije, nta kibazo imyambarire. Ikindi noneho rero umugore watowe ku buyobozi nawe agomba kumenya ko ari umuyobozi, agasa naho agize ingamba zimwe zitandukanye n'iby'abagore. Ariko umugore ni umuyobozi. Bibiliya irabyemera ko mu ijambo ryayo muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebweho muri abagoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco w'itangaza. Avuga ko Imana ivuga ngo ariko mwebweho muri abatambyi b'ubwami, ntabwo ari abagabo Imana ivuga abagabo n'abagore. Abantu bose babyawe ubwa kabiri n'abatambyi, kandi umuntu wese wabaye umutambyi nubwo yaba umugore cyangwa akaba umugabo abyawe ubwa kabiri yakunga bazimiye n'Imana. Icyo Imana ireba ni ukureba ngo uyu muntu yabasha kunga abo abazimiye nanjye.
uwo Ngongo Kirongo Fatuma secrétaire académique wa IEA adefanda ico gitabo cyo kwimika abagore muri ministère pastorale hari station yakuye mu gitabo citwa La femme mise en distance pour la mort ou pour la vie, canditswe n'umugabo witwa Francis Carilo muri 1967. Ku rupapuro rwa karindwi niho station yayikuye kuri aho isengesho ry'abayuda rya buri gitondo. Umuyuda yarazi ko agomba guhaguruka, abagabo bakishira hamwe bagasenga bavuga bati, Mana warakoze kuko wandemye ndi umugabo, Mana warakoze kuko wandemye ntari umunyamahanga, Mana warakoze kuko wandemye ndi umudendezo, Mana warakoze kuko wandemye ndi umugabo, Mana warakoze nkaba nisanga ndi umugabo. Nuvuga ngo iryo sengesho ryahezaga abagore, isengesho rigaheza bibata, rigaheza abanyamahanga, rigaheza abana. Nizo mpamvu baritara bati, Mana warakoze ko ngiye guhagarara ngasanga ndi umugabo, Mana warakoze ko ngiye guhagarara ngasanga ntari umunyamahanga, Mana warakoze ko nagiye guhagarara ngasanga ndi umudendezo, Mana warakoze ko ndi umugabo nkaba ntari umwana. Abo nabari bahejwe mu materaniro y'abayuda, abanyamahanga, abimbata, abagore, abana bari bahejwe. None isengesho ryubatswe ryanditswe mu gitabo citwa Mise en distance de la femme mise en distance pour la mort ou pour la vie, bisobanura ngo umugore yarahejwe kubera iryo sengesho, ariko ari inkomoko y'abayuda. Rero umuyuda nyakuri yanga umunyamahanga, umuyuda nyakuri w'ubwoko yanga imbata, umuyuda w'ubwoko yanga umugore, umuyuda w'ubwoko yanga umwana. Ariko umuyuda nyakuri mu Baroma igice ca 2 umurongo wa 29 ntabwo ari ukebwe ku mubiri, ahubwo nukebwe ku mutima, kuko gukebwa ku mubiri byari umubatizo wabo, ariko umuntu ukebwe ku mutima wabyawe ubwa kabiri, ntabyagwe n'umubiri wo akabyarwa n'umwuka, uwo niyo muyuda nyakuri. Gukebwa ku mutima rero abagabo barakebwa n'abagore bagakebwa yari ku mutima, ariko yari ku mubiri hakebwa abagabo gusa. Uko gukebwa ko ku mubiri siko imani, siko Paulo yavugaga mu Baroma 2:29, ahubwo gukebwa nyakuri n'ugukebwe n'umwuka, kutari uko umubiri ahubwo ku mutima. Urakoze aha rero uwo mugore Ngongo Kirongo Fatuma adefanda abantu baramwemeye, kandi hari abadogiteri barenga 12. Ico gihe nanje nadefandaga memoire yanje nari nanditse kuba revera. Izina revera barinyise ndi umwana, ndi umunyeshuri tarashaka, niho niswe revera. Kubera iki? Kubera nanditse igitabo muri 87 kivuga abarevera. Ndavango ngiye kuvuga kuba bishop, ngiye kuvuga kuba revera, noneho baza kubisoma bakanyita revera. Niswe revera muri 87 ndi umunyeshuri kuko nanditse kuba revera, ariko nza kuba revera muri 94, ariko izina ndisanganwe. Banyitaga revera muni kuko cyane natanze urugero rwo gushakiraho, natanze Église de l'unification du christianisme mondial ya revera muni. Uwo mugore nawe yarakiri umukobwa, yatanze urugero kuri 8e sepake ya ico gihe yari citwa CPEZA, Communauté des Églises de Pentecôte au Zaire. Ubwo none yabaye sepake umunsi wa none, ariko nawe yatanze urugero kuri CPEZA, nanje ntanga urugero kuri Église de l'unification. Nukuvuga ngo uyu mugore yemewe mu mateka, kandi ni secrétaire académique na n'uyu munsi yemewe mu mateka ko abagore nta kibazo bafite kuri ministère pastorale. Usomye memoire ye rero ku rupapuro rwa 21 kuri consécration de femme au ministère pastoral birahari, wabisoma neza. Urakoze pastor. Kibazo cya gatatu, ese ubundi ni yihe nyungu itorero ryakunguka umugore abaye pastor? Ni igihombo gusa, kuko abakristo harimo abagore n'abana n'abagabo, kandi bose abenshi bakeneye kurerwa. Ubwo rero niba weriminye ukirukana umurezi mu bantu bashaka kurerwa, kuko pastor ni n'umurezi, kwirukana rero umurezi mu burezi ni ukwihenda cyane, ni ukwibesha. Aho umugore atari nta burezi buhari, kwari uteka si akaba ari usasa, undi washobora kurera abantu ninde? Waguha abantu ngo barere udasasa udateka wabashobora, ariko umugore kuko yabasasira akabatekera afite imbaraga mu burezi. Nizo mpamvu atari we wo guhezwa muri ministère pastorale, kandi na yari y'abantu.
urakoze pastor. Ikibazo ca gatanu, kwima abagore ubupasitori byunguye iki itorero? Cyabaye igihombo gikomeye. Kwima abagore ubupasiteri cyabaye igihombo gikomeye, ku itorero ryazamukanye imbabazi ntibyagira impuhwe. Nizo mpamvu na n'uyu munsi wa none ushobora kuburara itorero rigaceceka, ushobora kubura icyo kwambara itorero rigaceceka, nuko riyoborwa n'abagabo. Ari umugore uyobora nta muntu wakwambara ubusa, ari umugore uyobora nta muntu wakwicwa n'inzara, kuko abagore bagira impuhwe. Nabareza rega kurya agirira impuhwe abana be niko agira n'impuhwe abayobora. Ntabwo wacumbika ku itorero riyoborwa n'umugore ngo akwime icumbi. Ariko uyu munsi wa none wibeshe ngo ugiye gucumbika mu matora ayoborwa n'abagabo, baravuga ngo ntaryo, kuko ntibagira ikintu cyitwa impuhwe zihambiriye kumara, rezantaraye ntazo, ntabise. Umugabo arakwirukana ku rusengero ngo nta cumbi, ntagire ubwoba. Ninde se umugore wakwirukana umushitsi? Bayoboye niho haba imbaraga. Ababimye ubupasiteri barihenze, batuma itorero rigwiza abantu bose batagira impuhwe, bakagira imbabazi gusa ariko ntibagira impuhwe. Nta wagucumbikira, nta waguha ku mafaranga wakennye, nta wasangira nawe, bariheza gusa. Nico kibazo niho cakomotse kuvuga ngo ku itorero basigara abagome, nuko byayobowe n'abagabo gusa, nta kindi. Abagore bagira impuhwe. Umugore waburara hari nubwo yabakwa, nese umugore wamusogotera imbere umuntu ahari ukamuvusha amaraso, kandi batinya no kuba babushe kuko bagira imbabazi b'impuhwe. Abagira imbabazi bo barabaga inka bakaziniga, ariko ufite impuhwe aja kuyikora agahinda umushitsi. Abo bantu barakenewe rero mu buyobozi kugira ngo barengere abantu, he kugira umuntu uburara. Mu byakoze n'umwa 2:45 ngo nta mukene wababagamo, basangiraga ibyabo byose abizera, buri wese akarya uko akenye. Wabibona si mu itorero riyoborwa n'abagabo? Ntabwo babibona. Ariko iyoborwa n'abagore amara gutaha amateraniro bagasangira, bakarya, bakabaza utagira transport bakamuha. Urakoze pastor. Ikibazo ca gatandatu, ese umugore abaye pastori ku matorero yaheje abagore, abakristo bayo matorero babibona bate? Abakristo, ikibazo abagore bafite intege nke ku kintu runaka, ku kintu kimwe. Abagore ntibumvikana ubwabo. Birazwi ko abagore ubwabo batumvikana, ku buryo ugiye gutora umugore abagore nibo baba mbere batamugirira icyizere, kuko amabanga yabo nabo ahishwe mu mpuhwe. Ariko hari bitagaragara, ntabwo abagore bagirira icyizere umugore, ahubwo abagabo nibo bagerageza kwemera abagore, ariko abagore ntabwo bagirira icyizere abagore. Rero abahungabana baba abagore, ariko abagabo ntabwo bahungabana kuyoborwa n'abagore. Oya, kuko abagore bagira impuhwe, turazikeneye ibyo ari byo byose. Abagore rero bikubita agashi, bakundana ubwabo, bashigikirana ubwabo, kugira ngo tureke ko Imana yadufasha tukazabona umubare utubutse mu bayobozi b'itorero. Muri ministere pastori tubona abapasiteri b'abagore, abashumba batubutse umubare, kugira ngo zampwe nazo tuzibone, kuko hari abana b'imfubyi bakeneye kurerwa, hari abatishoboye bakeneye kurerwa. Abo bose bazarerwa aruko abagore babaye abapasiteri. Urumva rero abantu benshi bazabyishimira, nubwo abashaka kwikubira bizabababaza, kuko iyo uri igisambo ntibemera gusangira. Ariko abagore babaye abapasiteri itorero ryayoboka neza. Ikindi noneho rero nta mupasiteri w'umugore wafata ngo yari ruswa. Ariko abagabo barafatwa, ni kenshi abagabo bafatwa, haba hanze haba mu itorero, kubera ruswa barafatwa benshi. Hari abapasiteri basengera abantu badakwiye, batari n'abitorero ryabo kuko babyemerewe, babahaye ruswa aruko bazi ko batemewe. Ni benshi bagiye barafatwa. Abantu bakaza n'abapagani bati nsezeranya, akabajana iruhande kuko afite ubushobozi akabasezeranya, kandi atari abakristo runaka. Barafashwe, ariko nta mugore wakora nk'ibyo. Urumva rero abagore b'abapasiteri twakunguka byinshi, twabona inyungu nyinshi. Gusa icyo nahugura abagore kugira ngo bakire ku uyu munsi, abagore uyu munsi kuva uyu munsi ntibumvikane. Icya kabiri, bikure umutima wo kurambirwa ubukene, kuko abagore bashobora byinshi ariko ntibihanganira abagabo b'abakene. Ako kantu nako karabajegeje ku isi yose, kuko abagore birazwi, iyo asanze umugabo w'umukene hakaza umukire yaramujana. Akuro bakikureho, bamenye ko ubukene buhindagurika,
iyo ni intege. Nk'uko abagabo batazi kurwaza abagore babo barwaye, niko n'abagore batazi kwihanganira ubukene bw'abagabo babo bakennye. Ibyo ni amakosa abiri afata uruhande rumwe. Ni ukuvuga ngo iyo habaye umugore arwaye indwara idakira, umugabo aba yasabwe, aba yageragejwe, aragwa kuko adashobora kurwaza umugore. Ariko iyo umugabo yafashwe n'ubukene budashira, naho umugore aba yageragejwe, kuko abagore benshi ntibihanganira ubukene bw'abagabo. Ariko noneho twisubireho, baba abagabo bige kurwaza abagore, baba abagore bige kwihanganira ubukene bw'abagabo babo. Noneho rero ikindi, abagore bakundane hagati yabo kandi bagirirane icyizere kugira ngo tubabonemo abashumba b'amaparuwasi. Urakoze Pasi, tugana ku musozo. Ese nka community kanaka yaba imaze imyaka myinshi ifite abagabo, ikaba ariko yavyubatse, ese habaye agashiraho hakajaho abagore, ese uwo muntu ntaco yaba asa ntacaha yaba akoze? Ubundi muri Abakorinto wa mbere igice cya 8 ku murongo wa 9 n'Abarumi igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 avuga ko mu itoro burya habamwe abakomeye n'abadakomeye. Rero ijambo ry'Imana avanga abadakomeye mu bihorere, abakomeye mukorane nabo. Abantu badakomeye bagushwa n'ubusa. Umuntu udakomeye ahura n'umuntu arafati arangushije. Kubera iki? Wavuti kubera iki? Ngo kubera ari umugore bakaba yambaye ipataro ngo arangushije. Umuntu ukomeye muri Yesu Kristo yareba umugore wambaye ipataro akagwa. Paulo yaravuze ngo abadakomeye ni mubareke bagwane no kudakomera kwabo, ariko abakomeye, nta muntu ukomeye wagwa ngo nuko arebye umuntu uri kurya ingurube, nta muntu ukomeye wagwa ngo nuko areba umuntu udateze igitambara, nta muntu ukomeye wagwa ngo nuko abonye umugore ku buyobozi. Uwo muntu abasanzwe hubwo atarigeza abo umuntu yaguye kare, none ari kwitwaza ngo abonye umugore ku buyobozi. Hari n'abavuga ngo abonye umugore ahagaze imbere y'ingwarago. Uwo muntu nudakomeye, Paulo yaravuze ngo abadakomeye mu bafate batyo. Umuntu uzagushwa nuko umugore abaye pastor, umuntu uzagushwa nuko umugore abaye reverande, umushumba wa paruwasi, azaba yarasanzwe aguye. Kuko Yesu icatumye atatoranya abakobwa mu ntumwa, ntabwo yari umukozi wa Nouveau Testament. Yesu yari umukozi wa Ancien Testament kandi avuye mu idini rya Judaisme, ari gutoranya nk'abagiye gukorana nawe muri Nouveau Testament. None rero isezerano risha ntabwo ari byo Yesu yakoreye mu murimo we, ahubwo isezerano risha ni ibyavuye mu maraso ye. Matayo 26 umurongo waho 28 haravuga ngo aya ni amaraso y'isezerano risha ava ku bwa benshi kugira ngo babarirwe ibyaha. Ahangaha rero hariya mu Baheburayo 9 umurongo waho wa 16 haravuga ngo isezerano ryo kuraga iyo rusohoye hagomba kuba ibihamya bigaragaza ko uwariraze yapfuye, kuko ntabwo rigira umumaro uwariraze akiriho. Isezerano risha rero ni isezerano ryo mu maraso ya Yesu, kandi yigisha yatoragira intumwa atarava amaraso. Ikindi noneho rero urupfu rwe nirwo rwashoje isezerano risha, kuko ubutumwa bwiza bugizwe no kuvuka kwa Yesu mu bitangaza, kubambwa no kuzuka. Nyuma yo kuzuka kwa Yesu rero havuka isezerano risha ryo mu maraso ye rihamijwe n'urupfu rwe. Nizo mpamvu muri Nouveau Testament Galatiya 3:28 havuga ngo muri Yesu nta mugabo, nta mugore, nta muyuda, nta mugiriki, nta umudendezo, nta wimbata, abamaze kwemera Yesu bose ntabwo barangwa n'igitsina ndetse n'ikibigaragaza. Igihe cyo kujya mu ijuru abantu bazamanza kuvaho ubugore n'ubugabo. Matayo 22 umurongo wa 29 kugera kuri 30 aravuga ngo mwarahabye, mwapfuye rubi, ntabwo mwamenye ijambo ry'Imana n'imbaraga zayo, mwizuka ntihaba kurongorana no gushingiranwa, kuko abantu bagira imibiri nk'iy'abamarayika itagira igitsina c'abagore cyangwa igitsina c'abagabo. Ahangaha rero niba umuntu azazuka atari umugore kandi atari umugabo, ni kuki umugore atayobora? Kandi ishi na isha ari byo byuzura umuntu, bagahinduka noneho wuzuye umuntu. Iyo bavuga ngo nizo mpamvu bazaba umwe, umugore n'umugabo babumwe ari uko bujujanije, umwe akemera kuba ishi undi akemera kuba isha, bahura bakitwa Adamu akabona kuba umuntu wuzuye, niho baba babaye umubiri umwe.
none niba tuzaja kuzuka twazuka ntituzuke turi abagabo ntituzuke turi abagore ni kuki umugabo yavuga ngo aruta umugore mu itorero ko ntawe uzazukana igitsina bashaka iki uwanga abagore muri ministere pastorale abashaka iki ngongo rero ndabarangira igitabo citwa Consécration des femmes au ministère pastoral canditswe na Ngongo Kirongo Fatuma wa IEA ni secrétaire académique twariganye yarakidefanze neza ico gitabo kiri muri bibliothèque ya IEA aho umugore yemeye kwa pasteur kandi akayobora neza Imana yakidufashe kandi dukomeze navuze icyatumye Yesu adatoranya abakobwa nuko yakoreraga ansiyete isama akankaye nta n'umubatizo w'umwuka wera wari uhari kuko umubatizo w'umwuka wera waje nyuma y'urupfu rwa Yesu umunsi wa 50 nyuma yo kuzuka niho habaye umunsi wa Pentecote ubwo rero ibyaje nyuma y'itorero nibyo byaringanije abagore n'abagabo Petero aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe muri ishanga ryera muri abatambyi b'ubwami abo batambyi n'abagore n'abagabo mwarahamagawe kugira ngo mwamare ishimwe ry'Imana yabakwiye mu mwijima ikabageza mu muco w'itangaza ndasabira abagabo kugira ngo baba abapasiteri beza n'abagore baba abapasiteri beza maze abaye umurimo bazawusohoze Yesu nagaruka mu bwiza bwe twese tuzamusanganire twishimye ntawe ugira igitsina. Urakoze pastor sinzi ko ari cyo wakongeraho kuri channel ya gusenga everyday tubagejeje ubutumwa bwiza kwerekana ko umugore yawe umukozi w'Imana wemewe akaba yayobora igihugu mu buryo bwemewe akaba yayobora itoro mu buryo bwemewe akaba yashunga umukumbi mu buryo bwemewe maze tubizirikane kandi tubitekereze kugira ngo ayo matorero yakurikije judaisme cyangwa Islamu agabanye ubukana twumve ko umugore n'umugabo bangana ni Imana ibaho umugisha gukurikira ijambo ryayo. Urakoze Dogiteri reka tugushimire tukubwe ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro tukubwe ngo nawe ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone Imana iguhe umugisha reka tunashimire umuntu wakanze subscribe tukubwire ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu uzafata ibiganiro byacu akabisharinga cyaka bihereza inshuti we tukubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha reka nabo tubasabe rero nurangiza kureba kino kiganiro ugihereze inshuti yawe yaba imwe yaba ebyiri ushyire mu magroupe usharinge uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza ikiganiro naho ubutaha shalom.